Ubuso bw'umugusi. Kinkianda mwancho mwireria chimuti mutanga ni mwako chiwe na mironge ebere ne tano nomo bitko bene oyoro mu waziri bw'itemense ya Kenya Julius Migos Ogamba abereko bagakoraria amatemu oyo mwako uriyo eta essential ya bene asabora ko bari bekirazi ge 12 egose form 4 amatemu manyekene buna KCSE essential ya bene ase anyararia akorwa ase nyumba ayobora INN ya State Lounge ime ya Eldoret county area ime ya Eldoret mwancho mwireria emambi ya lero nanyani go chinga kiechyo onigo Ogamba aira libagarya bene kobekoraria emiroberi serikali yaira neso kubalika abalimu naboigo emiroberi yende emenge ebuna eyo kubotoka kibesa ocyase chiskuru chiche secondary echichi primary amane university erekwene kinga etamwe yentangani yaboroki wankunyareka ba kigosonye nigo aboroki babange babetaka baba egukirana gokora amatemo yari buri koyaro asino nyino ngo mubarobo basubati abari bakoreta amatemo basaboroki basubati ataka mu baroro mone kubwa aboroki bo abasaye no nigo egati yabo abagose abarokibwa eribwa yemo na eribwa yemo abakoba kago tuguterware korengana no mwaze w'icyo cyo gamba nigo abarokibwa bataka bakobatunibwa ano ibwa matemu nonye nigo tomato arenkwana ya Julius Ogamba ekariko ya matemu ayo kurwa sensemeria ya Eldoret umugasorero. Ladies and gentlemen, during the 2025 KCSE examinations 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 KCSE examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the KCSE examinations that female candidates are more than male candidates. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations in November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. For this school year, for instance, we released the sum of 44.2 billion shillings as capitation for learners in all public basic education institutions ahead of school opening. This is the first time that capitation has been disbursed before schools open. Ladies and gentlemen, as we gather here today, the government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education.
Mwancho muiria ko bwatikana no kwari bukwa matemo yesinja benit kuri rero ningo abuti skuru acharakane ko karabuya anene kuri achi skuru chiria achia gusi asabari kibaito ko rgongo rwa gusi batare chi skuru aime rgongo rwa gusi mone county ya Nyamira na kwene kenga ko twetera bara machibu ari agendete ko korekana kuri achi skuru na nigo bono skuru ya secondary ya Getare mixed kurwa asi ward ya Magwagwa imeye county ya Nyamira nigo yarakane ko karabuya asentunda entanga nikigima asama chibu ayo ya matemo mane KCSE ayo hararigwa ano mwaziri w'Ekisemi Julius Ogamba nigo baraki 20 korwa ase skuru yo bono benyereri baga rigo chagoso ase university aseyemo asebona abaibori abarimo mana borokibwa abeso kirie na gochengera amachibwa yo amaya ase skuru yo. Abana bagakoromukia bona ndi obachiete koigwa abana banenda mwamu mwigwete na nguru turi chibesa bono cha abana bako ndi university gose one mogweta no bororo bona twakire mbiya bono na ndi no turi na inwe tuko nyuma yenu onde bwesi ogweta amatemu amanyene university gakogenda maramo na intu tutampatia support ya kutosha. Tumeshukuru sana abana bali muri form 3 form 4 tunawakaribisha na nyinyi mpite vile vile. Asanteni sana. Achagetere inse mono mochia maniga iga muno mwalimu nchonga teba yarenge inse eko abana bachite university yangu baberenga kiende ende mo babere batatu, lakini this is the time tuanyolera abana ange 20 bakogende university aso umuki bakorire amono mukibeke nyoro. Asante marita nje kwa Ismail ende nyaribo nje no mwana wetu eliga nonka. Asante sana Bwana Mugeni Mama Eric, the Deputy Principal of Getare Secondary. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo yametokea mwaka uliopita. Tulikuwa na wanafunzi 34 na kati ya wanafunzi 34 wanafunzi 18 wamepata alama za kuingia katika chuo kikuu, na hiyo ni rekodi ambayo haijawahi kuwepo. Tunatoa shukrani kwa wanafunzi hao, tumetoa shukrani kwa halmashauri ya shule, wazazi na community kwa ujumla. Tungependa kuchukua muda huu kuwakaribisha hasa wale wanafunzi ambao ni wa grade ya 10. Tuna vifaa pamoja na majumba ya kutosha. Tunaangalia mbele siku ya Jumatatu kukaribisha wanafunzi wengi. Na nigo karachinga kicho na nigo skuru area ya Matongo Boys nera omwancho moireria kureze ward area ya Bokeira nsemo yebunga ya North Mugirango imoye county Nyamira nigo yarokire yosego yakorere buya ase ebwate gosesa abarokibwe komune mo bwate grade keri kya asa abarokibwa chimya ibere na 95 babere banyoreri baga ariogo cyako ase university ayema aseyemo yuerekerengo ogya chimi gose ayekerengo kya chimise ekerengo keria akya 97% igoro yemia asebono aborokibwa abonsi barakane gukora buya ase amatemo y'eskuru yo. Ngoro kujyo Bosco Marube nchenga konyo mwalimu monene asa skuru gaiga kugira mangana ya academics. Asa matokeo yo mwaka wa 2025 to wata wanafunzi 304. A plane ndio wata mwanafunzi, lakini to wata A- wanafunzi 11. B+ wanafunzi 22, B plain wanafunzi 80, B- wanafunzi 74, C+ 110 students, C tukakolera C+, C+ 110, C- tukakolera wanafunzi 7, C plain 7 students. So those who qualified the university wale ambao wameenda chuo kikuu ni 297, which translates to 97.6%. And we thank God because of this result. Is because of the hard work, cooperation from parents, our boys, teaching fraternity workers, and everybody. There's no miracle. It's working hard, waking up at 4, sleeping at 10 every day, and doing numerous exams.
Mwancho muleria niko chiskuru achigendeta okarabya strongo rwagusina nabatia bari kibaito niko bari aschinsemo bagendrete gokotera machibu ya masemo kwa chiskuru cha korrebya na komesa ko strongo rwagusi ase ngubone gangu teteko koire bwango sana esigatia machibu ya chiskuru kurebe county ya Mira amone county area ya Kisii eskuru ya Sironga Girls yo gotoka ya West Mugrango niko ya korrebya sana asabaro kibwa elibwa yemo na 55 mo 1056 banyarako bagoswa liusekwe naturally bakali Swasi University ayemo asayemo ase wikabonege skuru ibona yari kya emini ya 8.5 skuru ya Sironga Girls Korense area ye county ya Mira na nigo aboro kibwa abare 32 babuate grade keria agia B- kurwa ase skuru ya Sironga Girls mwanchumogira skuru ya Erigena High School nigo ya korebu ya ebwate emini ya 7.7 ase amoraki aboro ki 33 abate grade ya B plane aboro kibwa emia ya mana 22 babwate grade career agia B- C+ igo bara aborokiwa 50 mona babere nabo igo C- igo bara aborokiwa babere ase C plane bara aborokiwa 19 tebwa TDN yonsi kuro skuru yo ya wose skuru yo ya Rigena High School no nyeni gotokos kama tuchi skuru skuru ya St. Teresa's Girls Nyangusu nigono ya korebu ya asebwate mini ya 8.0 asa abarakibo be skuru eyo barakanego chenga sana ime na isko ye chimbebe che skuru eyo omoga sore ya roke bwate mini ya 8.0 asa abarakibo bane bwate grade KDG B+ abarakibo 35 bwate grade career agie B plane abarakibo 45 mo igo bwate grade career agie B- mwancho mugere ku skuru eyo na nigo abarakibo 19 bwate C+ ase abarokibwa na batano na batatu babwate grade career agie C plane babere bakatwara grade career agie C- skuru nigachiganda takwalia buja kiandage komye skuru area ya geke none ya rokiribuja ese umworokiye mabwate B+ bane nigo bwate B plane na 11 nigo babwate B- C+ gera abarokibwa 10 yure kiandanga awon singo chibare ko naturally baga ali abene go chikoswa ase chiskuru chichi university amachibu nagana tako cha mega igo mwancho muri ya chiskuru chinyinge chiganda takokora abuja skuru eri machibu ikirega iga ne skuru ya Nyachagochogo yure Nyachagochogo AIC secondary school nigo ewa ya korebu ya kigima kebwate mini ya 8.7 asemora kibo ya mabwate grade keria kya A- aboro kibwa emerongo ebire na bane babwate grade keria ya B+ mwancho mugeria aboro kibwa emya yemo 33 nigo babwate grade keria ya B plane na boigo B- go aboro kibwa babwate bare kibwa emerongo 5 onomo na bane C+ ere omwana bwo mwerio abo babwate agosebare abana batana batatoboka igo ase abana bonsi P chimya ibere na 30 ya mokuru skuru ya Nyachagochogo AIC secondary school esenchira ya bene chiriri baga ariyo kogenda university ayemo asayemo ne min grade ya 8.7 imbu yamano sana asama chibwa yo amatereke gimakuru ase skuru yo Nyachagochogo AIC secondary school amachibu agenda tago chabari kibaita bagenda tago Tomaso bonge skuru nerega iga asomori kito wikiri forenga ikire korokona Johnson Save Nyabigena Boys High School nyanera yarekere gukora buya ne min ya 7.3 ase abaro kibwa 10 babwate B+ abaro kibwa emerongo eben na bane nigo bwate P plane mwancho muyeria ase bona abaro kibwa bare C+ bara abaro kibwa emerongo 3 ngati ya mangana lyagenda tago chago se school chigenda tago tumwa bari kibaito bari korara nigo bare ime na isko yo orogongo rwagusi kugandra konekia ingankonyora ore yase school ya Nyabigena High School nigo omwana bwa mwerio abwate D+ bare batano kolende abana bali abarengo 3 nigo bwate C+ gabwe egento ge kworokia inga skuru yo nigo yakora machibwa rama ya kegima Nyabigena Boys High School ya Nyakongo Boys High School mwancho mwelia na machibu aikire babwate min ya 9.7 ayuna machibu rama to sana 9.7 mwancho mwelia yu igere bene nga abana bonsi piko base skuru ya Nyakongo Boys High School ya semeria ya Agesima nigo obanya riba kali tunacha skuru gose kwa Swahili University ya mase mana gokora emeremeria abaguchigwe chora barabwa manyene ase abana bane babwate A plane abana emerongo 5 babiri na kianda 79 babwate minus abana chimya ibere merongo 5 batatu no mo 281 babwate grade career B+
B plus B plane abane myeyemo 35 onomo alafu B minus bara abane 20 C plus gatwara abana abaneboka na bonsi P abana chimya isano 25 kurwese skuru ya Nyakongo Boys High School abena cheire etigiti ayema sayemo gochia ase skuru area gosego cha Soas University ya achia obagochia agwechora asenchira ere yabene mwanchu mugeria igotogo chikogendera gukumanyia na gugutukira asenchira imetis kuchicha korebya nkore nganga inotegarete no genda totigeria achibu abure skuru ya Blue Guards ngochera wekiraga iga machibu kurwe skuru ya Kisi School machibu kurwe skuru ya Nyambaria kurwe skuru ya Kano Tunga skuru chinde buna chabo kereri onsi na chikoekera mega iga asenchira ere yabene igoto maseko suka TV yao asenchira yabene asamangana itama yare mutwe no chikwemanyira na chiskuru cha korre ine nga yoro korwa anaye na bagoturikirari uko goche me studio gaiga ototebin skuru kiore angega abu skuru yone eriyo angega abu umwana nakareta matemu nga kya korre gosenga kya bareko bakagweta na intukore soko TV nigo togoche kunyararia ayemo asayemo bono togosuka mutu nigo muraibwe nsomu ancho muriria emambi ya rero abakaba gakora umuroberi yoye onyota korwa ase ensemeria ya Nakuru asa gwetanya basaye chiribu 50 bakwa bakoegwa achiba yasa chiri cyogo cyagwe cyakiria cyanyota ase batumirwa chiribu chimya hose chiribu 25 abwe nabo igo ase abande bawchikonyora chiba yasa cyo gwetera ase SSimi inse amatukare motunanya nigo omurayibwe nse nigane kinga inse chikiketo chiremotu niga abasaye chiribu 100,000 bawchikonyora bakoegwa chi bilioni 2.5 chibasa chiri cyo muroberi yonyota olibo konya basaye bari batabwati ekimeremo kwegendera nagwe cyakiria berio gosemeroberi yabo yebwonchiro lya amone biasara elibanyara ko bakwa kugendera yaso mabono ni garuto ni garekana ko bagikeria basaye gwasokya na gokoromokia eliyo kwebeka ase amabagama ya yo kwegendera lya asogima bwabo anene kero hense ya Kenya genete kwenyora ase obogima boro bakongu century ya kiuchumi. That is the essence of bottom up, because we are looking for people right at the bottom of the pyramid, people who all other interventions exclude them, because anaambiwa wewe una certificate ya form 4, wewe huna ujuzi yoyote, wewe huna masomo. Lakini kama ni kijana wa Kenya na kwa bahati mbaya hana masomo, that does not disqualify them from being citizens, from being Kenyans, and from being deserving of support of the government of Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? So this is the design of this program, to make sure that every Kenyan, irrespective of their station in life, can qualify for support of the government of Kenya. Na hii program tulianza kule Kakamega. Tumekuwa jana Eldoret. Leo tuko hapa Nakuru. Jumatatu nitakuwa Nyeri. Nitaenda Laikipia. Nitaenda Meru. Nitaenda Machakos. Nitaenda every part of Kenya. Wiki tatu inayokuja tutakuwa tumepatiana 2.5 billion shillings to deserving young people in Kenya, 100,000 of them. And in another 2-3 months, tutawapatia another 2.5 billion vijana wetu wa Kenya. Na tunafanya hivyo because this is one of the interventions we are doing as a government of Kenya to make sure that mambo ya vijana sio kuongea. Mambo ya vijana, we have a deliberate plan. We have an intentional plan ya kuungana kama serikali na kutafuta mbinu na njia ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wako na nafasi ya kujisimamia, ya kupata ajira, ya kufanya biashara, ndio tuwajumuishe ile nguvu wako nayo, ile elimu wamepata, ile ujuzi wako nayo, wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi sana kwamba nyinyi mumefaulu, mumehitimu, leo mko hapa, na kila mmoja wenu hapa leo
utaondoka na shilingi 25,000 kwa simu yako. Today, hapa. Tunataka nyinyi kama vijana wa Kenya mupate nafasi ya kufanya biashara. Na gotigana no morumaria mangana mayo murubirio nyota yo muraibwense kuruanse muyana kuru togos kamotu niko bono hamatuka make maiga yo muraibwense moske William Ruto koraria matuke mia ya moyo kurwania amaru aria tancheiri amo onobotumiki wa mariogo yo gotindia ebirengo byoborendi kurwa ase county ya Nandi ebyanyorero bokonyi magaga yo kwegwa egari yo ratumeke kurwania ebikora mune ebyo kokwana maiga yo gokora ebikaro byoborendi nababisa abegeta seni kyabanyanyimbo gya Kapsabet mokonyi wa inspector General imewaba nyimbo imeyense ya Kenya Elu Lagati nigarurege kurege tindi hochie asebaria abakwenga amarwa tancheire na kuone marioga jogo tindi asate buna igo bawe chikurege tambu kurege tindi kierichiko. Appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business. Stop it. Stop it. And look for another business to give you money. I want to appeal to members of the public to help us in this fight. We will not succeed alone, but I know for sure with the help of members of the public and any good na gosika mutu mwancho mugereria nigabanya nyimbo babetereriwe baswana agati iriyo keania ari berera ari tindi gati yabaremi amo nabatugi ibe tugo nsemeria ya sauti ya Baringo omwe OSPD ibwensemo yo Magat Richard Chirui oene kirebuna abakagerwa babekirwe wasebe babekure byara nabanyanyimbo nigabagendete kubeka oborendi asensemeje kukwana anabarikia mangana maya motenene ebu omoroberio oria abwasebe wa mwermiese ya Pikera Daniel Waweru otebere buna kisegie chio onigo cyane kirie ebirengo gosebyo bonyori ebwe kibando asenseme yo kwira nanse magagano nyinigo mubunge ebwensemo ya Baringo South nero manyekene buna Karume Charles otebere buna kisegie chio nigo cyane kiria sara yo gwika milioni nye ego ikabonega. Nairobi wako na hofu sana kusikia Pekera kumeanza kuwa na shida, na nataka kuambia hivi saa hii tunajaribu kungangana mheshimiwa vile tutapata hata mashini za kutengeneza hizi mitaro. Na tukianza kuripoti kwamba tunazozana, mimi kama manager nitaulizwa unataka kutengeneza mitaro na watu wanazozana ni kazi gani? Si heri tupeleke Bunyala ama tupeleke Bura. Tafadhali na waomba tunyenyekee tafadhali ili tuweze kusaidiwa. Mandugu zangu, mtu akifanya makosa ni yeye mwenyewe amefanya. Sawa sawa. Si jamii imefanya ama si familia imefanya, tunadili na yeye kisheria mtu mmoja. Wakati mambo haya yametendeka, yameanza kutendeka siku 3-4 iliyopita, kuna watu kadhaa tumeshika. Kuna wengine tumepeleka kotini. Poleni sana kwa sababu ya hiyo ng'ombe walikuja na waliweza kuharibu. Pole sana. Nimeweza kuelezwa na hapa kulingana na report ile nimepata ni karibu milioni 3 ikielekea 4 ile iliweza kumalizwa kwa haraka sana. Na togo tamboka bono mwanchu mulgeri atigato sego ikasensemeri ya siasa ase kiama kia UDA kene kiribuna nigo kiroberi bwikanu ase abochori bo bateneni ebe bituo ao byo ogwaka chikura ebe birakorekane litkoria nkyo ase chikaunti emerongevere kokwana mega yo kubiringoria ebifa byo gwaka chikura asensemo ya Mount Kenya munyakirobo obwe award gosebwe ebirengo bochori Antone Maura hime ye kiama kia UDA atebire buna otugutire ale chinkuma inga ekiama kiria kia UDA nigo ogia siri omanyibwe bege siasa ase chinsemecho. Out of the 20 counties we are doing elections, 12 are in Mount Kenya, and in Mount Kenya, that is why we have got the highest number of registered contestants. Out of the 388, I can comfortably tell you that more than 280 comes from Mount Kenya. And you are going to see it for yourself tomorrow.
I can tell you for sure the biggest county which have produced the biggest number of contestants in Mount Kenya is Meru with that 8,000 contestants. We have got Kiambu with that 1,000 contestants. We have got Murang'a with 20,000 contestants. We have got Nyeri with 16,000 contestants. Kirinyaga we have got 15,000. Embu you have got 14,000 contestants. When you have got such high numbers, how can you say that UDA is dead? How can UDA be dead? And you won better south, better north contest. How can a dead party rise up and win a by-election? Number two, with this UDA party which is dead, we are opposed in Isiolo South. Mwancho mulgereria chabutokide Cameron bere nainye igore chinsa 10 echia abona margoba abuna ngokora mangana mayesenchira yo wingi korende ensayemo amone chinsa isato chabutuko esenchira yo wekanu hanane korwa emegano area ayabuna matemu akorwa sorongurwa busi igo chira esenchira ayo obwekanu onere Clinton ondege igo tomaseko mocha kubwatia esenchira ere oyo bwange muro birwongeria amare konko gochirore gekekere moto nere edri nyanga umwana mboka igo tomasagoska igo maranyegeria marko chakira chinsa 10 nusu chamargoba agwikensa ya moja butuko na gotenga na gosemania mange asomoro video yonere Edwin Nyang'au Felistas Kabendi amo onere Barnabas na obari ngemega yemenyoncha kweni kinga mariogi amo nechibicha wikire asenchira erento eru kuro kwa Daniel Omwaga Tomaseko mocha kume na incheri tukoli yange ochakira sinsa isano onaisato wikachinsa 10 chamargo abasomo bwetigo soli nabanyangongo nkomanyi rento korekana chinsemo ao anane eseminano biribia Afcon ne eligene ya Kenya ime ye enseito ya Kenya ya FKF Sport Pesa Kenya Premier League ekere club ya Shaban FC kirigeri yochiko korekalia ne club kiria kya Gor Mahia aritko olia echumapiri ko chakya chinsa kianda egasero kiria akya Gusii Stadium kimanye kiremna Vietnam Stadium Tomaseko mocha ritko ria Nkyoto Sange na kumanyeni ya mangi imejabisera byechiko sori morobiri chiko sori nabanyangongo na inche Daniel Omwaga Marogoba Omotowereru